Kei te tino hari koa te iwi o Ngaitahu i te huringa o te kāwanatanga ki te tautoko i te kawenata whakapūmau i ngā tika iwi taketake o te ao. Ko Ngaitahu tētahi o ngā iwi, kua kaha toro atu ki te whakakotahitanga o ngā whenua o te ao i roto i ngā taunei, ki te hāpai ake i wara tautake. E whakapono ana te hemana o Ngaitahu, he kawenata he ata whai te tiriti o Waitangi ki roto o ngā tono o raupatu a te iwi. Well, I'm pleased to see that finally the New Zealand government has signed it. At the end of the day, the declaration is a non-binding document. Te whakapono a Ngaitahu mā tēnei kawenata hei whakaatu ki te ao, he mana motuhake anō tō ngā iwi taketake putanua. Kia nei, ko tirohia e ngā kaihautu o ngā whenua huri no te ao, ko tūnaine he kawenata mō ngā iwi taketake o te ao. The New Zealand government should be congratulated for having the courage and stepping up and adopting or supporting the declaration. It's particularly because it speaks again to the relationship issues which are far more akin to the treaty relationship in our view. It's about mutual respect. It's about respecting the rights and interests of each other. It's about conversations between consenting adults, if you will. There might be an exchange of rights and interests, and that's the framework within which conversations like the Foreshore and Seabed discussion should be held. I whārikitia e tahi o te ao Māori te kāwanata whakapūmau i ngā tika tangata whenua o te ao, ki te aroaro te kāwanatanga o mua, o te rōpū reipa i te tau 2020. And all I suppose that we can hope that with the government signing up to the declaration, that perhaps some attitudes and some ways of looking at the issues with Māori might change. A hapoko mana tēnei kawenata, te whakautu a te Premier, ka are o ngā mana ki roto ngā ture a te kāwanatanga. Joe Glenn, te karere.